الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتابه إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم افتح على القائمين لنصرة دينك فتحا مبينا. اللهم افتح على القائمين لنصرة دينك فتحا مبينا يا عزيز يا جبار. Mga katotay mahura na akamas na Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harom ini, yari kita niyo na isang programa sin kita niyo riha ni Daul Islam, Islam TV. Ha, pagkabiaksahan sin kamo, tay mahud niyo, in magdihil ka niyo hilalaong ang harom ini. Sumakawa harom ini, yari yung daif, in bisita sin kita niyo. Hambuok din ha mga sheikh sa lago-lago sin hula Saudi. Yari kato bihaon na misita, biya na kan Sheikh Isa Al-Muballi Al-Shammari. Yari siya rin matong kato kaina, dimihil sin wakto, magpasaplag sin ilmo. Sababin siya ini, hambuok din ha mga masyayikh at tawakan alim dakula kikilala Saudi. Yari siya bihaon, maray mga reng harwa patu adlaw palima adlaw remisya, sampay konsum yaon magtag na in pagseminar, paaunon doon ha Masjid Al-Quds. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, magsyarah sin kitab at-tauhid kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. In seminaryan, dahing adlaw Sabto sampay pa adlaw Ahad, sampay pa adlaw Isnin, dahing halisag walo sampay pa puas Juhur. Sumakawa in seminar exclusive ha mga sila maingat mag-Arab. Pasalan in syarahun muton sin kitab at-tauhid. In kuta sin seminar, tung gatos murid usog babae maingat mag-Arab in laong takumadir. Alhamdulillah, yari siya kato harom ini, in Sheikh sin kita niyo, Sheikh Isa Al-Shammari. Siya ini indimihil kato hilalaungan, ha mawdu' niya arhamul khalq. Hati niya in maksud dito hadto mga manusia sa ulong-ulong hapya panjari. Mga manusia sa ulong-ulong hapya panjari. Na insyaallah dumungog kita niyo sarta intay manghut niyo ini amun namimisara try ko, itarjuma, i-translate, hakadar kakausan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bihaon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nuqti al-majal li fadilat al-Sheikh Isa Al-Shammari sayulqi alayna biidnillah subhanahu wa ta'ala kalimatihi fi hadhihi al-layla wa fi hadhihi al-qanat al-mubarakah. As'alullah an yubarika fi hadhihi al-layla wa kama nashkuru hudurahu وحضور الشيخ في هذه الليلة ونقول له أهلا وسهلا بكم في مدينة سمبوانجة. والله إن إخوانكم في هذه المدينة تشرفوا كثيرا بوجودكم وبحضوركم. والله نعتز بديننا لما رأينا وجوهكم وبمثلكم تأتون إلينا ونقول لكم نحن نحبكم في الله ونحن نشكركم ونقدر سعيكم. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم. فنترك المجال لفضيلة الشيخ عيسى الشمري وعلى موضوعه أرحم الخلق، فليتفضل فضيلته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم وهيأ هذا اللقاء ويسر وصولنا إلى هذا البلد المبارك. ثانيا نشكر عامة المسلمين في الفلبين
فلقد رأينا ما يسرنا من طيب قلوبهم وحسن معاملتهم وحبهم للخير. وهكذا المسلم طيب ظاهرا وباطنا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم نشكر الإخوة في هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة نداء الإسلام، على جهودهم في نشر الخير والدعوة إلى الله جل وعلا، فليبشروا بما عند الله تبارك وتعالى. Nagsarang syukur in Sheikh sarta namujib Allahu subhanahu wa ta'ala sin pialuhay sin Allah subhanahu wa ta'ala ipagdatong nila maripakauman pahula sin kita niyo. Sarta magsarang syukur siya hakatan tay manghud niya muslimin di hawla Pilipinas sabab sin panglagbo sin pangatayan nila hapagdatong nila mari iban si mga lingkat kakuyakan kita niya ha mga tay manghud niya ri ha Pilipinas. Damikyan nagsyukur siya ha mga katotay manghuran niya dahil di Hanidaul Islam Foundation ha mga kakahinang laong tawihan amuin kiyatukbal ha umat Islam. حديثنا في هذا اللقاء المبارك عن أرحم الخلق بالخلق. الآن لو أن إنسانا رأى عطشانا فتصدق بماء وأنقذه من الهلاك قالوا رحيما، ولو أن رجلا رأى فقيرا فبنى له بيتا قالوا إنه رحيم، أو أطعمه طعاما، أو وجد مريضا فعالجه قالوا إنه رحيم. Harom ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mawdu' topic sin kita niyo amo na in arhamul khalqi bil khalq ha tinabiya na sin agi kaina mga manusia labi in ulong hapya panjari. Bangkita niyo makakita ang katao manusia amo in nagpainom siya manusia tao yuuhaw. In agita kaniya hatao ini amon nagpainom siya hatao yuuhaw sak sa isab in tao ini lando in ulong ni hapya panjari. Damikyan bang kita niyo makita tao timawang hatao hiya hapdi amura ini kayanta in tao isab ini lando in ulong niya hapya panjari. Atawakan tiyabangan niya naghinang bay in tao maghajat bay inhi kapamong ta kaniya in tao isab ini lando in ulong niya hamano siya atawakan hapya panjari. Atawakan bihanda isab ha mga tao mag-uubat tiyabangan niya in tao nasakit sampay na pauli inhi kapamong ta kaniya in tao ini lando in ulong niya hapya panjari. لا شك أن من كفل يتيما أو أطعم فقيرا أو عالج مريضا أنه رحيم ومأجور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ولكن الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة أرحم من هؤلاء. فمن هو هذا الرحيم؟ إنه الداعية إلى الله جل وعلا. Way pagduarwa mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuok manusia bang siya timabang hambuok anak ilo tiyabangan niya tiyakaon niya sa pantun in tauyad to tartanto siya na tureng ha mga manusia labi in ulong hapya panjari niya. Atawakan tao imuwat siya tao nasakit in tauyad to way pagduarwa siya na yadto in tao lando in ulong ni hapya panjari sarta in siya yadto in dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun pahala niya ring hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hakakahinang niya yadto
Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, ana wa kafilal yatim kahatain fil jannah. In makna rituhad to, laong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ako, iwan sinta o timatabang ha anak yatim, lundang panun ko laong nabihan, laong ning kahantang ko, iwan sin si halong sin suluka, lundang panun ko si haram sin suluka. Ha tinabihad to in lagko sin darajat, sin mga tao timatabang. Bihad to in pangatod sin kita niyo, ha mga tao nagtatabagin sila do inulong. Sumagawa, in tao, amuin, haunon niya, in pagkahinyamano siya, dahil haapinar ka jahannam, pasuron niya madto palawm sin sulwa sin Allah. At tawakan, dahil katigid luman madto pakasawahan, bukun bayad to amun siya in labi, amuin maiyan na to labi in ulong niya, ha piyapanjari. Isyu ba in tao ini? Sila na ini, in mga tao magdadawa, mananawag-tawag paka-Islam. أعظم صفات الله جل وعلا الرحمة. لذا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالله رحيم جل وعلا، والله يرحم الرحماء، ومن لا يرحم لا يرحم. وسمى نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة، ووصفه بالرحمة، فقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ربنا رحيم، نبينا رحيم، ونحن الأمة الإسلامية أمة رحمة. In sa laggo sifat, sin mahasot si Allah, amuna in siya bay ulungon. In sifat sa laggo sin Allah Ta'ala, in siya bay ulungon. Amuna ini in liukis halaw sin Quran, yan na suratul Fatiha, Ar-Rahmanur Rahim. In Allah subhanahu wa ta'ala, nagsisipat siya sin bay ulungon sarta bay kasihon. Na, in Allah subhanahu wa ta'ala, bay ulungon, bay kasihon, in siya nagsisipat sin sipat ulong. Binghan na isab, in nabi niya, amun piyaran niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ngiyanan niya nabi maulong, nabi makasi, sarta in siya nabi rahmat, pakatan alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biyayta niya pa, sin Allah subhanahu wa ta'ala, in Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, haparman niya, way na mo kau piyara, buat malengkan, in ikaw yan o Muhammad, rahmat pakatan alam. In ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sila ini in ummat nag-ulong-ulong, ummat nagkakasi-kasi, ummat lando in ulong hapag kahinilamano siya. Sabab in Allah Ta'ala rahim bay ulungon, sampay imiyan siya, man la yarham la yurham. Hisiyusyo in tauri umulong, di da isab siya kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير من الدنيا وما فيها، إذا هدى الله به واحدا. فكيف بمن هدى الله عليه مئات من الخلق أو آلاف من الخلق أخرجهم به جل وعلا من الظلمات إلى النور. In Allah subhanahu wa ta'ala, iyan niya, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyan niya inhamok ng mga sahabat niya, hi Ali ibn Abi Talib, la in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Ya kau Ali, in sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyan nin Ali, hangkatao sadjaray hapya panjari, hidayatan pakasabunalan paaga maislam hasabab mo, in laggo sin darajat imam pahala mahasil mo, labiyat tureng sin unta pula amun mahal ka hazaman sin nakauna. Biya di inna ahang katao
amun sabab niya kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab si manusia ini kaya hidayatan sin Allah ta'ala in pagkahinya manusia gatos sampai ibuhan manusia dia diinay kahalan sin tao ito. إذا فإن الله جل وعلا جعل الفلاح والخيرية لمن قام بهذه الشعيرة. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا من لم يدعو إلى الله ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ليس من المفلحين. Dahil sabab yan, biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan iban sin kasanyangan hamanga sila amuin nananawag-tawag maripasipat ini. Amunin hinang sin kahalan ini. Amuin nanawag-tawag paaraman sin Allah subhanahu wa ta'ala nang hindo kahinang marayaw ng lalangi rin hay nang mangi. Biya na sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala waltakum minkum ummah. Subay magpaon kamo o kamo mga manusia o kamo mga muslimin tumpukan yad'una ila al-khair mananawag-tawag pahinang marayaw ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar manghindo sin hinang marayaw manglalangi ring hinang mangi. Na inayat ini matampal isiusyo in himinang miyagad sin sipat ini nang hindo sin hinang marayaw nang lang ding hinang mangi sila yadto in mga taumat ta nagpaparuntungan sin karayawan bihan da isab bang inta wayroon siya miyari pasipat ini way siya nang hindo sin karayawan iban wayroon siya nang lang ding hakangian inta uyan wayroon siya nakalamod ha mga manusia nagpaparuntungan. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بشرط أن نكون خير أمة. ما هو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Parman pasin Allah subhanahu wa ta'ala haruwaing ayat kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas inkiaunan niyo kamunayan in sarayaw-rayaw ummat napagwa pamanusia sumagawa kuno tamahasil in sarayaw-rayaw ummat ini aun syarat biyayta sin Allah ta'ala ta'muruna bil ma'ruf sahih syekh al-ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mangdaak hadja kamu pahinang marayaw mangdaak kamu sin hinang marayaw serta manglangi kamu ring hinang mangi yadto in syarat mahinang in manusia in ummat ini ummat sarayaw-rayaw. لذا فإن كل مسلم صادق في إسلامه مسؤول أمام الله جل وعلا عن الدعوة. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي، أي طريقي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه كلهم مسؤولون عن الدعوة إلى الله. Dahil sabab yan, in tiap-tiap Muslim, amuin biyon na kun niya to rin pagka-Islam niya, na in siya yan, ang responsibility niya, dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun in magdakwa siya. Amuna in manawag-tawag siya pahinang marayaw, amuna in manglang siya rin ng mangi. Sabab, in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman, Qul hadihi sabili ad'u ilallah. Pamungan kanila o Muhammad. Hada sabili, amo yan indan ko. Ad'u ilallah, manawag-tawag ako paran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ana, ako. Inagis Nabi Muhammad. Ana, ako. Wa manittaba'ani iban hisiusyu imya makadkako. Bima na ingkatan umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam ang responsibility nila. Hahadarat sin Allah, amon ay manawag-tawag sila pa hinang marayaw, manglangiray hinang mani. ولنعلم أيها الإخوة أن كل من على وجه الأرض من مسلم عاصي مذنب أو غير مسلم أننا مسؤولون عنه يوم القيامة. قال جل وعلا: وقفوهم
إنهم مسؤولون. Subay na to ingaton, o mga muslimin, mga katotay murang muslimin, ummat sin Allah sun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan manusia bardosa. Ingkatan manusia nakahinang kangian pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkita niyo responsibility na to yadto, haunon na to sila. Yung mga manusia nagduro sa ini, kaya wajiban kita niyo. Piyapasan na to inamanat, subay na to sila ini, mahaon katabangan, kadakwahan. Inparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, waqifuhum, innahum mas'ulun. Adlaw akhirat, yanon sila sin Allah ta'ala. Patindukan nyo na sila. Ayaw nyo na sila paliwha. Asubhon sin Allah ta'ala. Sababin sila yan, tatanyahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanyahon sila sin responsibility, amun yaon napasan nila, lamod na intay manghud nila bargo sa uno, kaya dakwahan nila rawa, ayaw na to kanway. ونحن كدعاة إما أن يجعل الله على أيدينا هداية البشر كما قال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وإما لإقامة الحجة والعذر أمام الله جل وعلا، أي تبليغ دين الله جل وعلا لمن يجهله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. In kita niyo magdadakwa subay na to hatihon. Aun do responsibilities in kita niyo. Muna in kawajiban sin tiap-tiap dai amuna hidayatul khalq. Manghidayat, manghindo, mag-invite hamanusia maripaara masin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung panagnaan. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Bunnal to din ikaw o Muhammad, aun gaus mo mamaot, mang-invite, mariparan ka sa bunalan, amunin Allahu, adan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pala ayat ito ako siya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Hinangan namo, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaimam-imaman, mga duat, sila ini iman na nawag-tawag, yahduna bi amrina, sin pakaradyan at tawakan pardaakan namo. ولنأخذ أيها الإخوة مثالا لأحد الدعاة وقد توفي رحمه الله قبل سنة، وهو الدكتور الطبيب عبد الرحمن السميط من دولة الكويت. Kumawa kita niyong hambok ding ha mga kissa pamintangan. Hambok ding ha mga tao nagdara sin himma atau akan sin pagdakwa. Siya ini hambok ding ha mga tao Arab. Sarta in siya doktor. Ding siya hula Kuwait ingan niya Sheikh Abdurrahman As-Sumayt. Uning kissa na ini dumukunta. ذهب إلى أفريقيا لعلاج الأجساد، ورأى أن القلوب والأرواح أحوج للعلاج، فتحول بعمله إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، وبقي سنوات في أفريقيا. يقول رحمه الله في آخر لقاء له أن الذين أسلموا على يديه 11 مليون. Intao ini makaajay yung kissa niya. Abdurrahman As-Sumayt, hambok siya doktor deng hawla Kuwait. Timulak siya pa hula Afrika. Hasupaya mag-ubat sin jasad, simbaran na sa sakit hawla Afrika. Sumagawa pagdatong niya madto, kita ning kahalan si manusia in jasad iwan sin pangatayan maglagi ubat. Napinda in maksud, napinda in hadap. Bukunhat mag-ubat sin jasad, nag-ubat sin pangatayan na hinang siya magdadakwa. Pila tahon da siya rito hadto, naglugto, nagdakwa hawla Afrika, sampay in last, amon interview kaniya, before siya nawapat, puasang katahon da siya, dahil katahon da siya nawapat, last interview kaniya, in nag-Muslim, manusia hawla Afrika, hasabab sin dakwa niya, tiyo-tiyo da, hangpo, tag 1 milyon manusia. آخر لقاء كان لي معه رحمه الله
قال كلمة مؤثرة يقول: أسأل الله أن يجعل قبري في أفريقيا. ترك زينة الدنيا، ترك الأموال، هو وزوجته وأولاده كل هذه السنوات، على الرغم أنه مريض، جعلها في الدعوة إلى الله جل وعلا. In amon da'i ini, Sheikh Abdul Rahman As-Sumayr. Kahinapusan sing kabuhi niya nakapag-meet pa iwan si Sheikh tayo ni. Sampain nagi kaniya, hambok din mga kiyabayta kaniya. Himumungan lando nagbakka sa pangatayan si Sheikh. Laong na, dumuha ako pa Allah Ta'ala at tawakan imangan angan ako pa Allah Ta'ala in ako hikalurong at tawakan hikakubol ako hawla Afrika. In tao ini, misan na sa sakit na, kay napusan sing kabuhi niya. Tiyok na yung pangalda niya. Way naglingi sin dunya. Diya niya, in anak asawa niya, pahula Afrika nagdawa. نحن المسلمون الآن على وجه الأرض تقريبا 1.5 مليار، يعني 5 أو 7 العالم. فإذا قلنا 5 العالم، لو أن كل مسلم اجتهد في دعوة 5 أشخاص وأسلم على يديه 5، ماذا يكون للعالم؟ كله أسلم. الآن الدكتور عبد الرحمن السميط 11 مليون، لا نريد 11 مليون، 5. كل مسلم يجتهد على 5 يسلم كل على من وجه الأرض. فهنا نعرف أننا نحن السبب في بعد الناس عن الله جل وعلا. Bihaon bangta kita-kitaon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Sheikh. Intaod sin Muslim bihaon ha dunya 1.5 billion. Sa Sheikh? 1.5 billion intaod sin Muslim. Bimana mahinang sila to 1/5 sin population sin dunya. No? Sinagula dunya 1/5. Na banghadja in tiap-tiap Muslim nagdawa. Nanawag-tawag maripaa ka ma-Islam. Aun hadja nag-Muslim, hatiap-tiap Muslim amun 1.5 billion, 5 tao, di makna inkatan mustao, naghula di hadunya mainang sila Muslim. 5 hadja mag-Muslim. Hi Abdurrahman As-Sumayr, isa-isa na nag-Muslim, hangpo tag 1 milyon. Law sin Sheikh, di kita mabaya, amuin mag-Muslim, hangpo tag 1 milyon. 5 hadja, mahinang na intauri hadunya inikatan Muslim. Diha inilaw na kaingatan ta, haunin sabab, unin may ta na biya ini, nagbalik pa rin hawaranta. Sabab singgin hawaran sin mga Muslim, nagpasad sila sin kawajiban nila pagdawa. قد يقول قائل: أنا لا أجيد الدعوة، لا أعرف كيف أدعو، فخذوا هذه القصة اللطيفة الظريفة. أحد الأطباء عندنا في المملكة العربية السعودية ذهب للدراسة في بريطانيا إنجلترا، فقالت أمه وهي لا تعرف اللغة ولا تعرف شيئا، قالت: يا ابني سأذهب معك. قال: يا أمه كيف تذهبين وأنت لا تعرفين اللغة وعنده من الأشياء التي لا تستطيعين رؤيتها؟ فأصرت، فمن بره بأمه أخذها معه، وكانت متحجبة حجابا كاملا. وصلوا إلى بريطانيا، ماذا حدث؟ Aon din nga mga maray din ka to imiyan, laong na, diya din ako magdawas, hindi ako maingat. Way kaingatan ko. Nalaong sin Sheikh, dungog kaulong na sinhambok din nga mga kissa, amuin maka laong takis sa inyo. Aon nambok din nga mga doktor, hawla Arab, mari hawla Saudi. Timulak man to pa German, mga G. Pa England pala. Timulak man to pa England, mga G. So man siya tumulak, laong sinina niya, inina niya di maingat magbistara sin bistara England, mara English. Laong na anak, pagkakaw tumulak man to, maba ako makat. Laong sin ina, laong sin anak,
ina, biya din ko makad ka, inhulayaw, di mo kaingatan, di ko maingat magbisara, aun mga kahalan doon, hindi mo kaabutan, sing pikilan mo, di mo kaingatan ko ano. Laong sin ina, maba ako makad, sartain ina ini naghihijab, nagtatawon sin aurat, hati ko bariman. Nasababin anak ini, amuin siya nagtataat hamaas, piya akad niya, ina niya nagkahagad siya sin wasiyat sin ina. يقول لما وصلت لندن وسكنت في الفندق أردت من الغد أن أذهب إلى الجامعة، فأصرت أمي أن تذهب معي إلى الجامعة. كيف؟ وخشيت أن يستهزئ بها الطلاب والطالبات والأساتذة في الجامعة، لكنها أصرت وقالت يا بني أذهب وأبقى في الحديقة، فذهبت معي وتركتها في الحديقة. بين المحاضرات خرجت فإذا البروفيسورات قد أحطن بها، فقلت في نفسي ربما يستهزئن بها وبسنها وبحجابها، فوقفت أنظر ما الذي حدث، فإذا أمي تتحدث معهن، وفي هذه اللحظة أسلم 10 من البروفيسورات. سبحان الله. يقول أنا طبيب ما أسلم على يدي أحد، أمي أسلمت. إنه الصدق مع الله. نعم. In kahalan sin kisa ini. Pagka nagpayag na yung anak paakaroon yung ina, pahula German, pahula England. Laong sing tao ini, pagdatong na mulong na pahula England, pa London, dito na sila hotel, iban sing ina niya. Pagkonsum, miyadto na siya pa university amon, laong tabiyag iskulan niya. Laong sing ina niya, makad ako. Suway ra makad in ina madto pa university. Laong sin anak, ina, biya din ko makad. Sampay kahupuan kaya lukusan dahil anak, nakaakad in ina madto pa university. Di maingat magbisara. Dito man, laong sing ina, anak, adakala, gura-gura, o nakita sing tao rito, sing kababaihan, kudyoon, may tako makad, laong sing ina, basta makad ako. Simod na palang class, in anak, timakad in ina, dito, ha garden, hagwa, ato kan mga park hati ko sing university. Pag ubos sing first period hati ko sing class, gimuha na yung anak, kita man ito yung ina, yaon piyag lilibutan sin mga professor, sin university in anak, in ina. Di maingat magbisara, sa kiublaan na dyan ina, in anak, yaon yung ina niya nagbiris, sa nagdadawa, sampay lang sin sheikh, in ina, amon di maingat magbisara, hapaglingkod dito, haadlaw dito, nag-Muslim hangpo, dahil ha mga professor sin university yan. فإذا قال قائل أنا لا أعرف كيف أدعو إلى الله، الآن لو أردت أن أشتري سيارة ماذا أفعل؟ أتعلم قيادة السيارة، كيف أقودها. إذا أردت أن أكون طبيبا أتعلم في كلية الطب، إن أردت أن أكون مهندسا تعلمت في كلية الهندسة، إن أردت أن أكون طيارا تعلمت في كلية الطيران، أي عمل أريده أتعلمه. إذن هكذا الدعوة إلى الله جل وعلا، من يجهل طريقها يتعلم، وتعلم الدعوة عند العلماء الربانيين الصادقين. On mga imyan, di ako maingat magdakwa, di na ako magdakwa. Sumagawa, intao, bang siya mabaya, magsasakatan, unang hinangon niya. Bang siya mamisa sakatan. Muna-muna, suway siya mag-anad, mag-drive. At tawakan tao maba, imingat, mahinang siya, engineer, suway siya mga engineering. At tawakan magpalupad, plane, pilot, suway niya ito pangadjian. Laong sin sheikh, bihan da isang dawa. Bang kau mabaya magdawa, bimakna, suway ra isab kau mangadji. Suway ra isab kau humati, suway ra isab kau imingat. Hauno mo iniingaton doon ha mga ulama, amun ulama gaggil matan nagdarasin kasabunalan, ulama rabbaniyun, doon kau humati kanila sin pagdawa.
ولعلي أتحدث في بقية الوقت عن أهم صفات الداعية إلى الله جل وعلا لكي تكون الدعوة ناجحة ومؤثرة. أول تلك الصفات إخلاص العمل لله جل وعلا، فإذا كان الكلام من القلب يصل إلى القلوب، وإذا كان فقط من اللسان لا يتعدى الأذان. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فتكون دعوتنا لله جل وعلا، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Laong sin Sheikh, maray long na, amon nakahinapusan, sin lecture na to harom ini, imaba ko long na ibahagi kanyo topic kon, amon na long na in sifat, sin mga sila magdadawa. Inday nga mga sifat, sin mga tao magdadawa, amon suway hati hun long na, amon na in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala doon ang pagdawa. Pasalalaw na imbisara, bang siya gimuha din nga pangatayan, hati niya ang ka-ikhlas, sumud da isang magtupalaw sin pangatayan. Sa bang inimumungan niya ang gimuha dyaring hasimod, wayron ka-ikhlas, di siya laong nalimiw din hatay nga. Hati na roon da si hatay nga. Di sumud magtupamangatayan. So inyat to kalagihan laong na pagdakwa, sabab in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. In mga sila ya panjari, in mga sila bariman, wayron to sila naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malengkan magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta iwan pag-ikhlas nila, mukhlisina lahuddin, pag-ikhlas, tulos ikhlas yung pag-agaman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahil ayal ukhra siya. نعم. الصفة الثانية هي العلم الشرعي، أن تكون الدعوة على علم. يقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن ينبغي للداعية أن يتعلم العقيدة ويتعلم القرآن وتفسيره ويتعلم أحكام الشريعة ويتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. In hikarwasipan, amon kalagihan sin tao magdadakwa, amon nalong na in paghasil niya sin ilmu syara. Hati na ilmu din Allah subhanahu wa ta'ala, in da'wa long na maglagi ilmu, suway on ilmu, in tao magdadakwa. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman, qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Pamungan o Muhammad, amoy nindan ko, hati niya dan pagdakwa, agam ako, ad'u ila Allah ala basiratin, manawag tawag ako haran sin Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, sarta doon haamuin panghati ilmu tiyutat sin Allah ta'ala aun ilmu. Naam, haparman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala haro ang ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ingat kau bunal to din Allah subhanahu wayron tuhan do kay buat malengkan Allah, wastaghfir li dambik, sarta pag-istighfar ka sa dosa mo. Piauna sin Allah subhanahu wa ta'ala ramit ka na ayat ini in panghati, in pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihanda isa in hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amun siyabot sin Sheikh na to kaina, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Isyusyo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan karayawan na bauton siya at tawakan hidayatan siya, amuna in makahati siya, himati siya sin pag-agaman niya. Dahil sa sabab yan, in hisyusyo, in mabaya magdakwa, mabaya manawag tawag maripaa man Islam, kalagyan siya humati sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, mangadji sin tauhid, mangadji sin hadith, mangadji sin tafsir, amon mga ilmu kalagyan di haagaman nato Islam. الصفة الثالثة الحكمة. يقول جل وعلا:
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة اختيار القول والتعامل والعمل المناسب لكل إنسان. وسأعطيكم هذه القصة اللطيفة لأحد الدعاة كيف تعامل مع أحد الأخطاء. In hikatu sifat kalagihan sin tao magdadakwa amo na laong na in hikmah. In hikmah ini amo na in hibutang in himumungan kay patari ulit mo siya. اختيار القول المناسب والعمل المناسب والتعامل المناسب. Na amo na in pion mo in himumungan amo in munasib tumuman at tawakan umatap. Iban sin kakahinang umatap, iban sin atin ikhtiyarul qawl munasib, iban al-amal al-munasib, نعم. wa التعامل al-munasib. Iban sin amon pagsumat jam mamano si amon umatap, tinya umamo, tumuman bihayat. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Panawag-tawag o Muhammad, paran sin Allah subhanahu wa ta'ala, paran sin Tuhan mo Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmah. In hikmah biya na sinasabot sin Sheikh amon na impion min himumungan amon tumuman sarta kaul at tawakan hinang tumuman iban sin pagsumat jamo haman siya tumuman wajadilhum billati hiya ahsan sarta daha sila magmujadala at tawakan paliw-paliw sa pantun, magpatumtumpi at tumtumi sa labay ring hinang, day nga marayaw. يقول أحد الإخوة: بقيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام، وكان يجلس بجانبي رجل من السودان يبقى ساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات، ومعه مسبحة، وكل مدة جلوسه يقول لطيف 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 4 ساعات لطيف لطيف لطيف. انظروا كيف التعامل. يقول: سلمت عليه فقلت: ما اسمك؟ قال: بابكر. قلت: مرحبا أخي بابكر. ثم سكت، أخذت أقرأ من القرآن، قرأت صفحة أو صفحتين فقلت: بابكر؟ قال: نعم. فسكت وتركته. بعد صفحتين دعوته مرة أخرى، قلت: بابكر؟ قال: نعم. فسكت وتركته. المرة الثالثة دعوته فقلت: بابكر؟ قال: نعم. فغضب: ماذا تريد؟ قلت: ما الذي أغضبك؟ قال: 3 مرات تقول بابكر بابكر بابكر، ماذا تريد؟ قلت: أنت من الصبح 3 ساعات تقول لطيف لطيف، ماذا تريد من لطيف؟ لماذا تقول يا لطيف ارحمني يا طيب؟ قال: أنا لا أعرف غير هذا، فماذا أقول؟ فقلت له: انظر إلى المكتبة أمام المسجد النبوي فيها كتاب التوحيد، واقرأ كتاب التوحيد. يقول: فأخذ هذا السوداني الأخ السوداني رقمي، فذهبت بعد 6 أشهر إذا هو يتصل فسلم علي: السلام عليكم. قلت: وعليكم السلام. قال: معك بابكر؟ قلت: من بابكر؟ نسيته. قلت: من بابكر؟ قال: لطيف لطيف لطيف. قلت: مرحبا مرحبا، بشر. قال: جزاك الله خيرا. أخذت كتاب التوحيد وأبشره الآن كل أذكاري وأعمالي على السنة، بل أن جماعتي في السودان والقرية كلهم الآن ولله الحمد على السنة. فانظروا الحكمة. Kita niyo mga kiulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadi ng hikmat hapag da'wa. Kita niyo kisah jimatu hambok tao ini. Dito halam si masjid si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Madinah. Aon kita ang hambok din ang mga tao
deng hawla Sudan, yung tao ini Sudanis. Kakitaan niya, 54 jam, doon ha masjid si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun, daran siya sabot, iban si pagtasbih niya bihan, daran siya sabot niya tasbih niya, hati na yung tiya tasbihan niya, Latif, 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 Latif. Halawm si 4 jam, yung tao Sudan ini, amun pagbalik-balikan niya yung kalimat, Latif, Latif, Latif. Law si tao ini, pagkariyong na yung bihad to. Si mga kakulong naman to pa, amun Sudanis ini. Maba niya dawahan. Sa kita nin hikmat, biyadi inin hikmat, sin tao ini. Pagsuok niya si Malam, Assalamualaikum. Long namas mo ka. Sarta iya subo na yung Sudanis ini, sin tao ini. Isyu ta long na ingan mo. Insambong sin Sudanis, long na babakar. Ingan ko long na babakar. Kimawa Quran yung tao ini, way kunto niya bisa. Miyas sa Quran, nakabas sa kanta, 2 pages, ding ha, Quran. Yung dong yung pagbasa, ang panyatiyawag in Sudanis. Long nababakar, tiyawag na nga, long nababakar, si mambong in Sudanis, naam, hoon long na, way rayaw, kiuntin yun na isang pagbasa. Ganta nakabas sa 2 page, tiyawag na isang, babakar, laong si Sudanis, naam, hoon long na maita, kung makita, way ra, kiuntin yun na rin pagbasa. Ganta nakabas sa 2 page, intao ini, tiyawag na isang ingan si Sudanis, babakar, pagtawag ni Hekatudyo ka lang, naamlaw na ang makita, ha? May ta ko magtawag-tawag, nakatuna ko magtawag-tawag ka ako. Uno lang ni maksud mo. Diyo ka lang yung Sudanis, nakatuna siya tiyawag balik-balikan. Long na, uno isab long na ni Karugal mo long na, habis sarakwet. Tiyawag tadya ko long na nakamataon. Ini ikaw isab long na rin kain, no? Patya mo pagbalik-balikan, ya Latif, ya Latif, Latif, ya Latif, imihan ko yan to. Di ba yan tulong na hati niya? Chikon man ako share. Di ba yan tulong ng Allah Ta'ala? Duka lang sa pantong yan to. Magbalik-balik hadya ko sin ya Latif, ya Latif. Long sin tao ini. Kaya long nakaingatan ko. Amura long nin, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Long na yan yung kitabot tawhid. Kadto kaw. Kawa kaw kita. Pangadji kaw. Amura yung kaingatan ya Latif, pagbalik-balikan. Sampay, long nadihili ako number mo lang sin Sudanis among babaka. Dihil na sintaw ni number. Wayron na misara, wayron nang laang iyan na bihad to, ininang mong bihari, bihad to dyan jimato. Sa piyasa yung hadya siya, dahil kain na long na isabi ni ikaw, nagbabalik sa ya Latif, pupusin ikaw, ruwalan ko, ang takot-tawon, pagbalik-balikan. Pagpuaso ng bulan, nakatilipon na, madtupatawin. Long na, Assalamualaikum ang makita. Long sintaw ini, manand. Babakar. Long sintaw ini naman tiyawang, babakar. Yung babakar. Isi lang yung pagyan, babakar. Kaya lupahan niya, napuaso ng bulan. Long sintaw Sudanis ini. Ya Latif, ya Latif. Hati nga ako na sa ilong na muna dyan, ya Latif, ya Latif. Long sintaw, kaya tumtuman, long sintaw ini. Long na ubasyo, ihaon pa kuya kong takaw. Yung kitab tawhid, long nakihatihan ko na, nabasa ko na. Ingkatan, jijikiran ko lang na, dahil hasunat na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mo. Dahil hasunat na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta lang na kaya panghindo ko palaw na tao ko nga. Dihad to in hikmat, sin tao ini pagdawa. الصفة الرابعة للداعية الصبر على الأذى. لا بد أن يؤذى كما قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نوح عليه السلام يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة، والذين أسلموا لا يزيد عددهم على 80. صبر، يستهزئون به ويؤذونه. النبي صلى الله عليه وسلم آذاه الناس وأخرجوه وجرحوه عليه الصلاة والسلام. فهكذا سبيل الدعوة إلى الله، يحصل أذى فلا بد من الصبر.
ولا بد من طول الزمن. In hikaupat, sifat, kalagyan ng pagda'wa. Amo na in pagtabon as-sabru ala al-adab fihi. Amo in pagsabar, pagtahan, sinta o magdada'wa. Hauno-uno kangian jumat turon hawak to siya nagdada'wa. Uno-uno kangian niya atau akan amun di niya kawayaan. Suway na ito sa balang. Sabab tihalin pagda'wa. Nuh, Nabiullah Nuh alayhi salam, nagda'wa hatao kauman niya kay man tahon dakuman mahut na hangiwo tahon ilukay nagda'wa si Nabiullah Nuh. Di makna siyam nga gatos kay man tahon. Siyam nga gatos kay man tahon nagda'wa Nabiullah Nuh hatao kauman niya bihad tulukay sumakawa pila rin nagmuslim kanya. Law sin siya kawaluanda palabi-labi mano siya. Kawaluanda palabi-labi mano siya sa wayrun himundong nagdawa. Si Mabar doon na pagdawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam damikyan na waktu nagdawa. Di matunging kawinsanaan, di matunging kangian, piyuhi nga si mano siya. Bangkaw ron na dawa, suway na sadya o mano siya mo dumugal kay mo, umudyo kay mo, manglangi kay mo, mangdugtol kay mo, sa kalaghalong ni kasabar. Ingkatatas, ingkatutog, sabab inda walaw na maglagi tulol waktu. Ang maglagi waktu mahawak. Maglagi kasabar, maglagi waktu mahawak. أيضا من صفات الداعية ألا يخالف قوله فعله، أن يتوافق الفعل والقول. يقول شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فالدعوة تكون بالحال بأخلاق الإنسان وتعامله وعبادته، وتكون بالمقال بلسانه. فلا بد أن يتوافق حاله ولسانه، وإلا فلا تثمر دعوته. Demikian in sifat si magdada'wa. Amo na in magkugdan, magtuman, mag-atap, in himumungan niya, iwan sin kaul fiil niya. Sabab, in Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Shu'aib, wama uridu an ukhalifakum ila ma anhakum. In Nabiullah Shu'aib, rahimah alayhi salam, inangin niya, di ako lang na mabaya, amo insulangon ko, in uno-uno na ikiyabayta ko kanya. Hati nabihanin pagdawa. Uno-uno ikiyabayta mo, suwari magsulang iban si kahalan. Sabab, in da'wa, bukun hat hasimod, sampay habaran. Suway mag-atap, in da'wa rin harila, iban deng hada'wa sin kahalan. Suway pangadatan, iban sin kaul pi'il, iban sin kakahinang mag-atap, iban sin himumungan. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. O kamu mga bariman, may ta kamu haparman sin Allah Ta'ala, manghimumungan, hari niyo pag-akaron, hari niyo paghinangon. Hati nirihan, in da'wah, suway mag-atap, in gumawa deng harila, deng himumungan, deng hasimod, iban sin hikapakita, hakaul pi'il sin manusia. Sabab, bang in da'wa, di mag-agad in dua kahalang ini, in iyan di magbunga, in da'wa si manusia. من صفات الداعية وهي أهمها التوكل على الله ودعاء الله جل وعلا. فالقلوب بيد الله، قلوب العباد يقول صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنت أيها الداعية تفعل السبب، وأما الهداية فبيد الله. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فينبغي الإنسان أن يكون قلبه وتوكله واعتماده على الله، وهو يفعل السبب الذي أمر به جل وعلا. In denghang mga sifat, amo in sa halga sa laggo sifat, kalakihan sin tao magdada'wa, amo nin at tawakkul. Magtawakkal, pagtawakkal niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta panghinduan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in siya, himinang hadya siya sabab. Hinangon niya sadya in sabab. Adapon,
in hidayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron gaus niya, umutong dengan manusia. In siya hinangon niya sadya, in sabab, biya na sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Bunatun o Muhammad, in ikaw, rikaw maka baot, di kau maka hidayat, hay susing kabaan mo. In ini hidayat, tawfiq, amo yung hidayat, tawfiq kami manusia, wayrong kaus si manusia. Sa in kakausan na si magdadakwa, amo na in hinangon niya in sabab, hinangon niya in pagtawakkal doon hadakwa, hinangon niya in kaya niya hinang, adapun in tawfiq, iwan hidayat, iwan in result, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان برا بأمه وكانت غير مسلمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو لأم أبي هريرة أن تسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فخرج أبو هريرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أمه فوجدها مغلقة الباب وتغتسل، فنادى يا أماه، قالت انتظر إني أغتسل فقد أسلم بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو على قبيلة دوس قبيلة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع يديه اللهم أهد دوسا وأت بهم أجمعين، وفعلا أسلمت القبيلة كاملة. فالداعي إلى الله يتوكل على الله ويستعين بالله ويدعو الله جل وعلا قبل أن يقوم بالعمل وأثناء العمل وبعد العمل. Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hambog din ang mga sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawak to siya nagmuslim. In siya ini lando in ulong niya iban pagtaat niya kang ina niya. Sumagawa nagmuslim na siya hina niya, wayron pa nagmuslim. Hay zaman yadto. Niyadto siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam nang ayo dua. Law na ya Rasulullah, dua ahilaw na hina ko bang man hidayatan siya pa ka Islam. Pag-ubos niya nang hindua nang ayo pa Rasulullah, iangkat si Rasulullah indua lima. Di mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man kahidayatan da inahi Abu Hurairah. Di mo ahi Abu Hurairah nga Rasulullah pagkadto niya pabay inhina niya namamayho pagdatong niya pabay. Tiyawag niya, o kaw ina ko. Long sin ina niya, tagad ka long naroon, yari pa ako namay ko, sabab long na in ako nagmuslim na. Allahu Akbar. Harwaa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak tuman, aw namay ta pa Rasulullah. Ad-du'a ala daws aw lahu. هم طلبوا أن يدعوا عليه ولكنه دعا له. نعم. Aun mga manusia, di maak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun mang hindua pamangi ha mga daws, family daws sa zaman na kauna. Duaahan bang man majuja na. Yat impiya ngayon si mga taurikoy sa Rasulullah. Sa iyang katsin Rasulullah, inliman niya, Allahumma hdi dawsan, wa'ti bihim jami'a. Sa baliskat indiwa asin Rasulullah. Law na ya Allah, hidayati law na intao daws, family daws, sarta pakari asila kako katan. Tiyay masin Allah Ta'ala induwa nagmuslim in mga tao daw nakakadto para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan in da'wa maglagi hidayat, maglagi dua, maglagi pangamdos mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka man diri mangamdos, akin hawaran mo sa suway ko mangamdos pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sing pagtawakkal mo, hangkan na in tawakkal din ha mga salaggo sifat doon ha pagdawa. من صفات الداعية الناجح ألا يكون عمله فرديا بل يكون جماعيا، فيجمع بين العمل الفردي فيما يختص به وبين العمل الجماعي. موسى عليه السلام ماذا قال؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. والله يقول ولتكن منكم أمة وليسوا أفرادا يدعون إلى الخير، لأن الفرد قد يمرض وقد ينشغل وقد يمل وقد يمرض وقد يحصل عارض يوقفه عن الدعوة. فإذا كانت الدعوة مرتبة ومنظمة بعمل جماعي فهذه هي التي تبقى وهي التي تثمر بيد الله.
وقد قال صلى الله عليه وسلم إن يد الله مع الجماعة. Dahil mga sifat, kalabihan sinta o magdadakwa. Amon suway in mahinang niya, in kakahinang niya pagdakwa, amal jama'i. Hati niya, amuin, in hinang niya on jama'i, mataod makalamod kanya. Bukon isa-isa niya. Bukon isa-isa niya magdakwa, wayroon man jali palamuron niya. Sabab in hinang pagdakwa ini, kalagihan, aun makatuko kanya, makatabang kanya. Arakalay siya mapatay. Bang siya napatay, makadindakwa niya mapatay. Sa bang aun taon niya, inhinang niya na-involve yung mga manusia mataod sila na inya tumagbong yung pagdakwa. Musa alayhis salam, Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala, imyan sa ij'ali waziran min ahli. Ya Allah, dili ako, dahil ha mga amuin tuko ko wazir, dahil ha mga family ko. Harun na akhi, yan hintay mohon ko'y Harun, ushdud bihi azri, wa ashrikhu fi amri. Hasupaya hikakusog sim pakaradyaan ko sim pagdakwa sarta palamor ha pakaradyaan ko. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman in siya makalamod katukuhan siya pagdakwa. Sabab in dakwa successful ha pagdakwa, in success ha pagdakwa amuna aun tumuko kaniya jama'i intihinang niya bukong isa-isa niya. Sampai imian pen Allah subhanahu wa ta'ala, waltakum minkum ummah. Suway ka mo magpaon, dahin ka ni ummah. Ummah, hati niya mo kung isa-isa mo. Ummah, law na. Hati niya tumpukan malaggo. Involve imano siya jamain hinang. Amo ini, inkalagihan, dahin ha mga hapagdawa. أيضا من صفات الدعوة الناجحة والداعي الناجح الاستفادة من التقنية المعاصرة، من قنوات ومن إذاعات ومن إنترنت ومن كتب ومن غيرها. أنا أعرف أحد الإخوة عندنا في المملكة افتتح عبر الإنترنت موقع وهو في بيته، لكن عنده يجيد اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. أسلم على يديه خلال سنة 6,000 وهو في بيته. فالآن هذه التقنية تخدمنا وتريحنا كثير من السفر والعناء، فينبغي للدعاة أن يستفيدوا منها. والإخوة هنا في هذه المؤسسة المباركة هم بدأوا هذا العمل، ونسأل الله أن تكون هذه الشجرة أكبر ولتعم العالم كله. نعم. Dahil mga kalagihan si mga tao magdadakwa, amuin makakawa siya kafaidahan dahil mga technology. Ang mga bago technology yung sindunya, kalagihan yung mga magdadakwa, bukod sila behind ang mga technology. Kalagihan sila makaagad, kalagihan nila mahinang ini-support kapag dakwa nila. Dahil naman na internet, dahil naman na computer, dahil naman na TV, biasin ini channel. Kalagihan na to ini, makaapas kita yung sin technology sindunya, kalagihan mga duat, makahabol sila sindakan sindunya, mausal nila yung pagdakwa. Laong sin Sheikh, dimihil siya mithal, aon hambok, kaingatan niya hawla. Dito hawla nila. Hambok tao, habain niya. In tao ini maingat mag-Arab. Ubos maingat na technology, expert ha internet ha computer. Maingat magbisara France. Doon siya habain niya, nag-ukab siya da'wa through internet. Usal ng technology, halawm hadya sin ang katahon, nag-Muslim 6,000. 6,000. Naam, nag-Muslim, halaw sinang katahon, 1 year. Nag-Muslim, isa-isa niya ron habain niya. Kaya nga tanong pila nag-Muslim, unom nga ibumano siya, isa-isa niya habain niya. Sabab sin technology. Na, law sin Sheikh, biya si mga nahinang sinidawal Islam, i-appreciate niya, Masya Allah. Inkiyatag na ang sinidawal Islam, ininiring ang mga sarayaw-rayaw. Umangan-angan pa yung Sheikh, ini bang upamakon kahoy lumaggo pa. Lumaggo pa yun. Bid nila subhanahu wa ta'ala. Hambok iniring ang mga way, dan bihaon, mahinang sabab hika, paabot na to intingog sin pagdakwa, di hawla na to, sampay mahut siya pa katiling ka sin dunya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. من صفات الداعية أيضا أن يخالط الناس وأن يهتم بأمورهم الدنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويعين الفقير، حتى أن الأمة تمسك النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفه ساعة كاملة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم مع الناس كلهم. هكذا ينبغي للداعية أن يكون قريبا منهم، يطالب لهم ويدافع عنهم ويهتم بشؤونهم من فقير أو الذي عنده مشكلة أو غير ذلك. فهذا يجعل له القبول عند الناس إذا كان يعيش همومهم ويصلح أحوالهم. Dahil mga kalagyan sinto magdadakwa. Amuin dahon niya maglamod imano siya, magsumad siya. Numaog siya pamano siya. Sumuod siya pagkahalan si mano siya. Kahuyanan si mano siya, yaon siya hati niya kakitaan involved. Yaon siya ha, society. Bukod siya isa-isa bahay niya. So yung hati magdadakwa. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagbisita ho ng tao, nasakit. Tumabang siya mano siya. In tao buta. Ulinan in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati na, biya siya singkahalan sin society si mano siya amujtama. So kalagyan nito, hata o magdadakwa. Lumaog siya. Sab habihad to way, habihad to run, mahinang ito sabab, hikala sa kanya si mano siya, mahinang ito sabab, hikatayma si mano siya, sin dakwa, sin mga sila magdadakwa. الكلام عن الدعوة طويل وهام والذي لا يكفيه ساعة ولا ساعتان، ولكن في الختام أنا أنادي جميع المسلمين والمشاهدين أن يتقوا الله، فإن لم يقوموا بالدعوة يعين الدعاة، يدعون لهم بظهر الغيب، يقفون معهم، يعينونهم بالمال وبكل ما يستطيعون، فبعضنا يكمل بعضا، وبهذا تؤتي الدعوة ثمارها. أما أن يهتم بها أفراد على عدد الأصابع أو العشرات فالدعوة واسعة تحتاج إلى جهود كبيرة، فلا بد أن نتكاتف جميعا على القيام بهذا الأمر العظيم. Mga katotay, mahuran lang si Sheikh in magbisara hatungod sin da'wa, bisara mahaba. In topic kun tungod sin pagda'wa, bisara mahaba. Kalagihan waktu mahaba. Di makajarihan ng kajam, 2 jam. Sarta yung pagbisara sin kahalan sin pagda'wa, lando masarap dungukon. Sumagawa lang si Sheikh, hakahinap ko sa nimumungan ko. Wasiyatan ko intay mangun, kung muslimin katan, magmabuka sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiyatan si Sheikh, kung muslim katan, ayat takullah, magmabuka sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, himinang sila sing kawajiban magda'wa. Tumuko sila ang mga magdada'wa. Tumuko sila ang mga magdada'wa. Doon nakaruahan nila. Dumaa sila tayo manghud nila magdada'wa. Hatay Quran. Duahan nila ang mantaw pikanig tayo manghud nila magdada'wa. At tawakan timidog sila ron haki. Si mga tao magdada'wa, ang mga ulama, tumabang sila. Tumuko sila, maun sila pakid si mga ulama, paunahan si mga ulama. At tawakan pangalta nila, hituko nila. Sumuport sila. Habihad to lang naragbos, mungay pagdawa. Sabab, inhambuok, majukop sin hambuok. Inhambuok, majukop sin hambuok. Bangaon na hinang sinyari hambuok, di matong hinambuk, matao din hinang, majukop. Habihad to lang na dumayaw munga in pagdawa. Dahil nga sabab yan, wiyasiyatan kita ng sincere, mabuka kita ng Allah Ta'ala, serta magtuko, tukuhi kita ng pagdawa, magtabang, tiyabangi kita ng pagdawa. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan. إذا بقي وقت، إذا كان هناك أسئلة متعلقة بالدعوة، هل بقي شيء من الوقت الآن؟ والله الوقت كثير لأن القناة مفتوح، ولكن لم نفتح الآن أسئلة عن طريق صحيح؟ لم نفتح لأن كنا إذا أردنا أعلنا، لكن نحن لم نفتح الأسئلة، كنا نتوقع أنه بس مجرد محاضرة، ولكن نقول لكم شيخ إن أردتم أن نختم بها قصة عن أحد الدعاة تفضل، وإن ظننتم أن الإخوة ملوا لا نتوقف أيهما؟ يعني ما عندنا جهاز الاستقبال. نعم استقبال. إذا نختم بهذه طيب، القصة اللطيفة. بإذن الله. نعم. أنا لو سألتكم وأنت يا شيخ، هل تعرف جاد الله القرآني؟ والله سمعت عنه ولا أعرف ولا صراحة. تعرف.
جاد الله القرآني، وهذه القصة فيها حكمة وفيها غرس همة. أحد الإخوة من تركيا اسمه إبراهيم، وكان يعمل في فرنسا في محل مواد غذائية، وكان الحي الذي أهله الحي أكثرهم من اليهود، هم الذين يشترون منه. إحدى العوائل لها طفل اسمه جاد، تقريبا عمره 7 سنوات، وأمه بروفيسورة في الجامعة دكتورة، وكان يأتي مع أمه، وإذا أراد أن يخرج سرق قطعة إما حلوى أو شيء من المحل. تريد تترجمها أو نسردها كاملة؟ ها؟ واصل. فكان يسرقها، وكان العم إبراهيم يراه ويسكت. إحدى المرات جاء الطفل وخرج ولم يسرق شيئا، فدعاه العم إبراهيم فقال: يا جاد، اليوم ما سرقت شيء. فالطفل تأثر وحزن وطأطأ برأسه وقال: أعدك ألا أسرق مرة أخرى. قال: تعدني ألا تسرق مني ولا من غيري؟ قال: أعدك على ذلك. قال: إذن كلما جئت المحل خذ هدية، قطعة حلوى أو شوكولاتة أو غير ذلك. الطفل أحب العم إبراهيم، انظروا حسن المعاملة. فاستمرت العلاقة بين جاد والعم إبراهيم، كل ما يكون عند جاد مشكلة أتى للعم إبراهيم فسأله عنها وقال: يا جاد افعل كذا وكذا، حتى صار عمر جاد 24 سنة. مرض العم إبراهيم، وكان إذا أتاه جاد يستشيره كان عنده صندوق على طاولته، فيخرج من الصندوق كتابا فيقرأ من الكتاب، ثم يقول: يا جاد افعل كذا وكذا. فلما أحس إبراهيم بقرب الأجل والموت أخذ الكتاب ووضع به ورقة، سيأتيكم خبر هذه الورقة، ثم غلفه ووضعه في الصندوق، وقال لأولاده: إذا أنا مت وجاءكم جاد أهدوا له هذه الهدية مني. وفعلا مات رحمه الله إبراهيم، فقده جاد فأتى يعزيهم، فلما عز أولاده قالوا: إن أبانا ترك هدية لك. فأخذ الهدية. لما وصل إلى البيت فتح الصندوق فإذا به الكتاب الذي يقرأه حينما يستشيره، ففتح الكتاب لكنه لا يعرف اللغة التي فيه، وفيه الورقة البيضاء، فذهب بالكتاب إلى أحد زملائه من تونس عربي، فقال: ما هذا الكتاب؟ فقرأه، قال: هذا القرآن العظيم كتاب المسلمين. فمن حبه لإبراهيم أحب الكتاب، فأخذ يتعلم القرآن ثم أسلم. ما الذي حدث؟ غضبت أمه، غضب أهله، ولكنه أصر على ذلك. ماذا في الورقة التي فيه؟ الورقة التي في الكتاب ورقة بيضاء فيها خارطة أفريقيا، وقد كتب في الوسط: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهم جاد حينما سمى نفسه جاد الله القرآني، فهم الرسالة أنه يريد أن يدعو في أفريقيا، وكان إبراهيم حكيما، وفعلا
انتقل من فرنسا إلى أفريقيا من عام 24 حتى بلغ عمره 45 سنة وهو يدعو في أفريقيا، فمرض ثم مات رحمه الله. علمت أمه فأسلمت. كم تتوقعون أسلم على يديه؟ أسلم على يديه 5 ملايين. كل مناطق في جنوب السودان ودارفور وغيرها أسلموا على يدي هذا الرجل رحمه الله. انظروا يا إخوان الحكمة، وانظروا الصبر، وانظروا البذل. هذا أسلم وعمره 24 سنة، ونحن اليوم نعيش من صغرنا على الإسلام ولا نهتم بالدعوة. In kahinapusan sin himumungan si Sheikh, bininan kita niyo kisah. Matan niya tiod ko warong piyabog to, sa anay samarais ko nandiya kanyo. Kisah makabulintok bahiwo sa masintaw kimba. Kisah makabuhi pangatayan. Kisah makarihil kusog, makatalikaw. Hangin hawaran mo iwan si pagdaw. Yung kisah ini, yasuo niya ako, kaina. Long na, uning panghati mo, uning pangingat mo, tungod kan Jadullah Al-Qur'ani. Tao ini, ingan niya Jadullah Al-Qur'ani. Long ko, diungog ko ingan niyan sa, wayroon kahatihan ko sin about sin biography niya. Long narungog ka mo sin kisah ini, to kisah kan Jadullah Al-Qur'ani. Aw nang bukta rin nga Turkey. Timulak siya madto pa France. Nag-usaha, Muslim. Nakahula si Hamok din nga mga hula dito sa France. Mataod naghula dito Yahudi. Nag-ukab in Ibrahim ini, amon tao Turkey Muslim, nag-ukab siya tinda, pagdaragangan pagkaon. Aon din di, hawla ini, dua magtali anak, bata-bata, iwan sin ina niya. Ina niya, professor, Hamburg University dito sa France. Tiap-tiap lumabay, gumawa, ina, madto pa university. Makalaway rin di, pagdaragangan sin Ibrahim, amon Muslim ini, yung bata-bata ini, ingan niya hijad, tumakaw siya. Tumakaw siya rin hating dahil Ibrahim. Pagkaw. Hindi. Bata-bata, oy panghati, tumakaw. Kikita ito sintag, tunggo sintinda, among Muslim ini. Sa di siya mag-ino-ino, yasaran niya. Tiap-tiap lumabay, kao po ang bihatin, hinangon si bata-bata in hijad, tumakaw. Sampay hambuk adlaw, nakaratong madto, yung bata-bata, wayroon kimawa. Wayroon kimawa yung bata-bata ini. Di adlaw ini, diya siya nagbistara sin tagda po sin tinda. Amunin Ibrahim Muslim. Long na, haadlaw ini, may takulong na wayrong kimawa. May takulong na wayrong timakaw. Long na bata-bata. Bistara no. Doon haon, kaya ingatan sin bata-bata, di manin tag tinda kikita siya. Tiyok ko ino, nasusa sin bistara sin dyan. Long sin bata-bata, jumanji ako lang na kayo mo adlaw ini. Di na ako lang na tumakaw at tinda mo. Long sin tagda po sin tinda Ibrahim ini amon Muslim. Bal, at tawakan lang na yung kabaan ko, jumanji ka, uri na ka tumakaw at tinda ko, sampay tinda sin tawang kayo. Long sin tao ini amon bata-bata, bata-bata. Long na okay. Hoon, jumanji ako rin na ako manakaw. Law sin Ibrahim na bang deng sa sababyan, tiap-tiap ko mari, dihilan ta ka hadiah. Deng ang mga kindi at wakan chocolate ka ako rin hatinda ko. Bihad to na nahinang simbata ini jimanji pa Allah Ta'ala ang jad, di na siya manakaw. Tiap-tiap dumatong siya magtupatinda, Ibrahim, dihilan si hadiah. Sampay na aw ni pagbagay. Sinta umalaas ni Ibrahim, iman simbata-bata hijad. Doon man haon sampay limaggo na, in Ibrahim, injad ang bata-bata. Sarta imumul na, imbagay niya amon Ibrahim ini, miyamot na kawantag 5 tahon,
daran na siya magkadto, sampay nagpangaso siya ilmo, ang kitab, biyukutang halong tuong-tuong di ini, simbagay na Ibrahim ang Muslim, tiap-tiap man to injad, mga sumukan niya, magkonsult ununong pagkaradyaan, ilmo, karayawan, ukahon, sin Muslim ini, in kitab ini, sarta basahan siya. Halong sin kitab ini, long na, ininhilo po kayo. Basahan na kitab. Sampay, miyabot, in umul, kawantag 5 tahon injad, sarta in bagay na Ibrahim na kananam na, in kamatay masuk na sampay na sakit. Kaddar Allah. Doon man siya nasakit, in kitab yato among pagkaon halom sin tuong-tuong pagbasahon niya, habata-bata among magkanto kaniya, magkonsult kaniya, biutangan niya katas puti, halaw. Ang niya piusot marayaw, ang pa siya nagwasiyat ng mga anak niya, in Ibrahim ini. Laong na bang ako mapatay, ang pamakakaring bakay ko hijad, among bata-bata, diyaw limago na, tukbalan nyo laong na kaniya, inhadiyay. Sampay rimatong inwakto nawapat in Ibrahim among Muslim ini. Pag umutoy ko ang tag 5 tahon, nag-Muslim na, ijad. Buhi pa ni Ibrahim, nag-Muslim. Sabab, diaytaan na siya, laong na, in pagbasahon ko yan kay mo Quran. Pila tahon ka magkarika ako, dahil hanakaw na sampay pawiyaw, imumul ko ang tag 5 tahon, in pag-ukawon ko yan laong na kay mo Quran sayan. Na, nagbakkas yan to. Halaw sin pangatayan sin bata-bata hijad, sampay nag-Muslim. Sampay nag-Muslim. Nag-Muslim man injad. Umul ko ang tag 5 tahon, nag-against in family. Ina niya, ay manghud niya, kampong niya nag-against. Sa Yahud. Sa liukos da hijad. Kiyuntinyo in pag-akaman niya. Nahilang niya konsultan, in Ibrahim, amon Muslim, tiap-tiap siya magtuhinuan siya sin Quran. Sampay, di matong in wakto, 5 na Ibrahim, sampay nawapat. Pagwapat, sin Ibrahim, biutangan na yung Quran nito pagbasang katas puti halaw, inwasiyat niya mga anak niya, pagdatunglaw na sin anak, sin hijad, marika ako, misita mga ako mapatay, duhalang, diuhal na sin mga anak. Pag-uwi, diyas sana, sin jad, in hadiya, sin ina, at among bakay na Ibrahim, bangunin halaw. Kaingatan niyo matay manghod, law sin Sheikh, unin hadiya yadto amon katas puti biutang dito lang sa Quran, diu drawing simbakay niya Muslim ni Ibrahim ini in mapa sin Africa drawing ha katas puti ang pasyulatan dito hadto ayat sin Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana, sampay pa ayat kay napusan. Hati niya, pagdakwa ka, panawag-tawag ka, harap paran, sintuhan mo labay rin ang paghikmat. Map Africa, biyutang dalito. Diha ini, natayma si bata-bata ini, amon hijad. Bima na imbagay niya yaon, Ibrahim, bihaon in kabayaan niya, tinindog siya, duma sin da'wa man to Paula Africa. Miyadto, injad ini, amon kiyanganan na siya sampahinang ng ingan niya, jad al-Qurani, limingkod siya man to Africa nagdawa. Sampay pila taon siya rito nagdawa. Sampay nawapat siya rito. Nawapat man siya nag-Muslim dahil ina niya, iban si kaiwanan family niya, nalong si Sheikh. Kapagdawan ni Africa. Sudan, North Sudan, Darfur, iban si kaiwanan hula, nalimot yan. Sinjad al-Qurani. Among kain na iyaso niya ako. Nalimot na ni piyagdakwahan. Hapila taon siya nagdakwa. Kaingatan niyo mga katotay, mangkurang pila nag-Muslim kaniya. In nag-Muslim kanjad al-Qurani. Sabab sin hikmat, among nagbak kasalaw sin pangatayan sin bata-bata ini. Ngiyanan na imbaran ni jad al-Qurani, kaingatan niyo mga pila, 5 milyon manusia. 5 milyon manusia. Yadto, in kahinapusan, kisah, makawulintok bahiwo sintao amunjad al-Qur'ani bihaon alhamdulillah bang nato karungukan ni tao ini Sheikh jad al-Qur'ani kisah mikit halaw sin pangatayan nato dao nagdada sin himma sin pagdawa
ما دام أننا الآن عرفنا فضل الدعوة وطريقة الدعوة، فلنعزم من هذه الليلة إن شاء الله أن نكون دعاة إلى الله. نهيئ أنفسنا، ندعو، نبدأ بأقاربنا وأهل بيوتنا، فالدعوة تكون للمسلمين المقصرين والعاصين، وتكون لغير المسلمين. وأنا حقيقة أهنئكم يا أهل الفلبين، القلوب طيبة والأخلاق حسنة ويقبلون الدعوة. نحن عندنا في المملكة العربية السعودية أكثر الذين يسلمون من الفلبين. حتى نحن في مدينة حائل في المملكة العربية السعودية في اليوم الذي سافرنا به أسلم 6 من الفلبينيين، فهم قريبون جدا، لكن يبقى أن ننزل الميدان وأن ندعو إلى الله. Dahil sa sabab yan, mga kiulungan sin Allah Ta'ala, harom ini, diungog na to na, kiyahatihan na to na, ingkalabyan, sin pagdaway man sin kalingkat kanya. Dahil sa sabab yan, law sin siya, na'zam, hati niya, bihaon, gawguton na to, imbaran na to. Jumanji kita nyo, gawguton na to, suway kita nyo magdawa. Insyaallah. Gawguton na to, suway kita nyo magdawa. Tumagna kita nyo rin, mga masuk ka to, family sin kita niyo, kampung na to. Sababin tao Pilipin lang si Sheikh ng kaupuan na sila ini in mismo hawla Arab mataod mag-Muslim. Mataod mag-Muslim dahil hawla na to Pilipin. Hatinin hula na to ini ukab in da'wa. In tao na to di asal marayaw. Kalagyan da kuman in kita niyo magda'wa. Sampay lang si Sheikh, haadlaw katulak nila na mari dahil hawla nila munhail aun pa nag-Muslim dahil mga kababayan sing kita niyo sa matsimbasa, unong tao, Pilipino. So, ito, hindi mga kalingkat sinula na ito. أخيرا نشكر الله جل وعلا، ثم نشكركم على إتاحة هذا اللقاء، ونشكر الإخوة المشاهدين على صبرهم واحتسابهم، ونسأل الله جميعا أن نكون دعاة مخلصين صادقين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kay napusan niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsarang syukur kita niyo muna sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta magsarang syukur ni Sheikh ang mga kato tanyo katan amon kiarhilan sila chance nakaalok marikato kaina insyaallah murah-murahan bangman papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagka in pagkarisin sila insyaallah subhanahu wa ta'ala. Walida dahil nga sabab yan damit yan magsyukur dahil sabtoy in Sheikh ang mga viewers sin kami harom yan amuin nagtahan kamo sin pila jam imalop kamo kimawa kamo kafaiddahan sabab in mga biya ini kahalan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala lando mahang na to pagkabakan subhanallah ako mamong na ako kaniyo ako na ini kaya kilahan niyo nagulan niyo guro sa mga himumungan tiukbal kato tanyo si Sheikh harom yan alhamdulillah subhanallah himumungan sa lingkat-lingkat katong sa pagdawa dahil nga sabab yan chance malagbo kaya rin kato sin Sheikh na to inshallah subhanahu wa ta'ala. Walida naqul lil mashayikh alladhina badalu juhudahum ataw ila hadhihi al madina hamilina al risala al islamiyya wa hum al Sheikh al Shammari wa sahibuhu al Sheikh Abu Abdul Aziz nashkuruhum ala ziyaratihim li madinatina kama qulna anifan inna ikhwanakum huna al muslimin هم يفرحون بمجيئكم وبوجودكم بل نحن نعتز بمثلكم في هذه البلدة الطيبة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والله إن الكلمات التي ذكرتموها وألقيتموها قبل قليل لهي كلمات والله تنير القلوب. لقد كنا يعني نشتاق إلى مثل هذه الكلمات التي ألقيتموها. والله أسأل الله ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ونشكركم شكرا جزيلا على هذه الفرصة الطيبة التي أعطيتمونا لنا وللمسلمين عامة في هذه البلاد ونسأل الله أن تكون هناك لقاءات أخريات لغير هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والله نحن قضينا ما يقارب ساعتين بل زادت. نحن لم نسأم
ولم نمل ولم نشعر بالتعب للذة ما ألقيتموها من الكلمات. نسأل الله أن يبارك فيما قلتم وفيما ذكرتم. وأخيرا لعلنا نتوقف الشيخ ونقول جزاكم الله خيرا. Serta imaba na may pahati harum yan yari mga katotay manguran na to kain na yaon way na mo kumkiyabaitaan sa kumaba bugtoonin pag-lecture si Sheikh nakaratong Sheikh Jamal Munib alladhi Sheikh anifan ja'ana Sheikh Jamal Munib ahad du'atina wa huwa al-mudir at-tanfidhi fi Davao جمعية الأساتذة نعم تبع للمدارس يعني نعم وزارة المدارس في دافاو. Demikian yang didesa di Syekh Zaid kat Harumian iba ni Syekh Saud Al-Zaram Abu Abdul Aziz ambok dengan mga masyayikh taraysab siya ini iban si Syekh nato dengan Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah. Biya na sinagay ko mga katotay manghuran konsum tumagna in seminar sing kita ni pagsyarah sing kitabut tauhid dan dito ha masjid sinambok tay mangun sing kita niyo hi architect Galen dito ha Al-Quds Santa Maria. Insyaallah mari ang pakuta ingko tanaw 300 free lunch dahil halisag walo sampai papuas Johor from Saturday sampai pa Monday insyaallah subhanahu wa ta'ala magkita-kita niyo rito syarah sing kitab tauhid sa insyarat so ay maingat mag-Arab pasaloy pag-translate yadto na naka-prepare na inmuton sing kitab tauhid tiap-tiap makahadir sila distributan insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai tuad lawin sila rin dikato mari di na sadya patugtubon na to impag meeting na to impag lecture na to harum yan magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan magsyukur ha mga katawtay manghuran nga rin nakahadir lawi-luba ha mahulang sing kami maasing kami paguhanan sing kami ni Daul Islam biya na ka Sheikh Zakaria Muhammad iban na singkatan timutukuhan ni Daul Islam iban na sing mga viewers sing kami murah-murahan bangman kita nga taufikan pasin Allah subhanahu wa ta'ala hauno-uno na kamo binaybayan hauno-uno na kamo kahalan hauno-uno na kamo hula muna dumua kami pa Allah ta'ala bangman kita niyo maparihala da serta ing kita niyo makapagunay-unay dunya akhirat iban makapag kita insyaallah ridtu jannatul firdaus di nasadya wa aqulu ma tasmaun wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.